uabhasach sgeulachd agus Liniclate. Ag astar ba bátichan trang a giascach. Ba móran de ráin glasa ní aichking a clísach iad na creican. Ba dhéineach sgeulachd bhon mall. Thug mi dhiúm na brácan agus choisich mi na chasan rúiste. An nuair sin chaim mi an úlchan an dála sglan mi mo chasan, ach a dug sin bhuam na smúnjan troma a bha gédi na mínjan. Gur son a bha seo. Ba go leor di aichking mun gúirseoram ach ba mi coma. Ba immer bliadhna iad a go sgeulachdan is van hachadh agus ba mi háast is smúnjan me dhé. An rá a dul a bhí na mínjan fat mo bheith, ba mi a fudach lúm hín spisin na bearlúm. Cha nain ben cuiú, a dúscag ag féic na haiche a géach is a feichking rút uabhasach icolach, sealach doracha dú le tóir tócht. Fuaimen oilteal. Cha roi jeifar, tí dhéaning, cha roi a falla bhuam ite. Cawn sias an rád van daiacham ba bodan nach a fudach le a héin, ba anna leughadh agus sgeulachd, ach ba físacham nach roi tolícht ite. Nó a hachrach sin bí a caiint orm an an dói a ba gomainneánach. Scha chanagí gúdúm. Ba seo ula a tíile go am a chogi mhór. Chaim mo hócal nó de bha mi fichad bliana gúis sgeulachd ga ban súndach a galach mi. Gacag mo heolach lán brán. Ba na teod a roi sias grúiam mo bhahad an lá an gach mi. Sé leughadenach a bhain agus bha sin drúte leis an duisce. Go sgeulachd thuam sin orainn a caint man gúirt go feichcalach. Ba bomich in a strea fat e fallaf. Óla sin fuaman mar can bí a gúhan duine. Háisi sin iad glósad na bolóia ach betar gain spat. Ba na geramaltich iad tían dlú orn. Hiúndag sin man gúirt ba cóig nar geramaltich is séú le gunachan móra na láhan. Té a burin gain na dhéanag, ba an dortaí acinn ar gunachan a lical sias. Go lua chraim sin agus chud sin éan dalú iad. Ba an cedar acinn úla icolach sa na geramaltich cho crosta. Lusciad orainn agus chaim drúr a bha cáladúm a bharachag. Go lua léimi far an ronna gúnichan is hiúndag mi ora. A luscad sa luscad. Ba an náid an dalú marab. Thucht mi go mhlúin a ránich. Ba mo chart an marab agus ba mise beá. Ba nuas brad anna iad a bhí sa bhalach in riamh. Dunne uabhasach éiving agus leugh a bhain. Fíor Seo Mairead. Gadig mi cho iasal, mar can ropáirt iam iad a hort bhuam. Ba mi craum nam smúnjan nuad a noch sgeulachdan an tuamh ac in hín. Chaint mi an nól go mo charajan, ba nuas a caint cho sgeulachd, go son nach de hafal mi é. Ba na sgeulachdan eile a fiachan ní lútag iad fallaf, a charomi son facal ite. Ba fú gerach doracha a strúag sias van vrolach. Háisich mi a géach schosich mi iad fallaf. Thug mi súl eile iad a bhúd. Ba na ráin glasa háast a clísach. Get a ba grían a jarsach charomise ach dúach. Ba físacham gan ba chórgó a bhí nuas a hábhala.
Schat o bhréin Anna Liom Tilleadh. Ha Mairead Campbell calling as an níochad a bhairad tiotal the Jew. O ha mi leabhar Kathleen Chaimbeul. Chaidh don, how two of job on the henach a coid leabhar. Hai blá. Mar cozy. So bhaid Jimmy na céine chaine hagat man bhí as sgol agus sgrìobhadh. Channeol céinach I táir ví a scóil. Nuair a chunig mi a stóri a scríb mi an mi smuindir cinne S1 no S2 a bhain. Channeolas a minne topic a bhain rein sin no ro dúine brian me dhéine stay is chud a nam ceann seo a dhéanamh. Channeolas an really. Each go picken man sgeulachd céin. Ma sgeulachd dachamsa me dhéin gile a chai hapad an sa choki. Agus galabh nápi leis agus nó da bhat a fallabh chai a nápi eke or a charad eke na bharag. Agus híle das le sin agus am smuindir go a sin car an trau me vínchin sva smuindir chud me dhéin a charad a chai a bharag. Agus bit de clúin sgeulachd mar sin stoch a stay. Cabit de clúin sears a rút ag an núis henna. Ha mi smuindir son vator tiotal an fallabh asgach sgeulachd sna héileann ulach agus ha mi smuindir stocha go romi clúin na stódi na sin a stay. Ro misal is léad na bhá ag an núis a sin. Romi a léad tóirite. Ach ha mi fiachin di léad an dras son ha nían bechacham ha sin na scolári. So ha chinjachi le fachlan hanneal isam hín tí. Bú sgríobhadh háth ó héin? Hanneal a mi sgríobhadh gála gan na trasmhór ite gan na lockdown ba mi fiachin di órain úsachach so bhailearan órain acham agus ba dúlach an tóir a úsachach ach a dacha siad púteach. Ba chul dinge lán plans during the lockdown nach roch an nuas am jéad agus so how misal shames just órain stelle. Well bí mi a géisteach di órain I tupar an dúchlas agus sé twin ag má hénar sé an na cécht fátric. So bí mi géisteach go táir órain eiche sin. Ama sin nu dois ne de chus mé tupar a dúchas be man nóir sin na cawl láichin. Géisteach leis na hárain so den. Agus le fáin chance shame. Bí mi ódan na séinnig cíli ach hannéile drásach. No bha mi ág nó ma mim sa scóil bí go séinnig cíli ag go bhátach. A mi smuindir nó gala mi an cholistes galam bhil bha mi na glasachú char mi really a brín gáil ag tá. A sinna tahart chu trí nachil le gala heile an spú bu kann an fatte falla van hoiersnacht van galig genoorsen a dúna na Chile ike. Am smuindir sin a hat an tá tachar sa dras. So han je an vika get sa scoláric, dé nu se hain? Ha is a trí. All right. Ha is a mai galig. So let me chain. Bí a genú nurseir an rhymes sa scóil agus nó de gainach muisi sé gása hanig no a ha mi cleanjini nó a hééis a bedroom le héad sin. Sin bh. Agus súla ddílaach tú go bhí scríobhadh go héin. As jo bhí feicinge sgeulachd fanna láithn scolácha, súla ddílaach tú iciú. Anjelasam ha mi trang wis di veksam ta trang e gopads
chan lúne really acam yn ysht. Oedden yn by mi coint smotol iorich ynach. So Mairead, céimar a hallfaraching a bhí dul aráis go na leithin sgeulachd agus a léir a sgeulachd sinach scaithcing a dú. Wel, nw dy fan mi gyleir, lle mi a gan y prif trofan, agus ma mi smyndion gyfila caranionach son ham brad ac ymhyn do Patrick Chaidh gamlaram, agus raisyn as a new situation va sgeulachd acamsas story Chaidh under fire agus va lucky as hannig is an yachi kuchach ach va carachin ekastan nach danik yachi sam is munje go sin neonach haar tachert A sin gymat do. Ysgrifennu ni sgriobhadh story. O, wel, a sin tidach al yn hen agus cyd cain Mairead san bring ddyn i dw. O, taffalu Kathleen.